ke ne ke re fela ke le fe taba tsa ka hanyane ne so that le se ke la lahlehelwa ke nna ene le se ke la ba confused le bone ntse ke etsa content ena la bohlano ya Friday ya le ke Friday la hopola yana dikhethe ntse ke etsa maraki sa etsa ka dikhethe obane Twitter re neng ngata ho lo hlabana because of Enigma ntse ke hlompha mantswe a ntate Enigma and ntse ke mo respecta as a man of God le ka sa tsebo ro kae ke ntse ke dutse mantswe ngana le ho ja ke ile ka tshisa dikhethe tsa ka speed a itse o Jesu o yeza 3 days nka re sure how to tla 3 days nka ra ske ka sinya nako ka di besa dikhethe tsa ka di Jesu eno o tlo dia ha sotle when ke ne ke qala ho etsa content eo my aim was ke batla ho bokelletsa viewership le follower e ngata because ke na le vision ya ka gore ka tsatsi le leng ke ipone ke specialize ka manyalo and this dream ya manyalo batsana khale ke qadile ntho khalla ho specialize ka manyalo khale ke qadile e re ke dilemo le before ke nyala for the second time I had that thing ya re ke batla ho specialize ka manyalo boss le ke ba tseba re ke le ba ka longola to be test ya ba a marriage officer or ke nyadisa then be ke nyala bathane ke nyala kgetla bedi ke nyetse e le hore sentse ke etsa jwang ke qadile show yena ya manyalo batho ba hopolane ke kena Motheo FM ka laboraro ke etsa show ya ibile ka phoso ya manyalo then Facebook unyaka le TikTok ne ke na le show ne ke etsa le seleke Sam Lempo motseng ene bitswa make it perfect make your relationship or marriage perfect in ne re bitsa make it perfect so ke nyetse le re dintho tsena se ke di qadile thatiswa yana ke qeta ho nyala ne ke le brekela ke suna la tsone ke suna pela lona ene be le lo ya lona le hanno mpona fela ha ba mpona ke suna ntate ba kgetha ba tswana ke ba utlwa bohloko and the reason why ke ne ke tshwara mosadi wa ka ke mo suna pela lona my aim was to make sure that re lenyalo la ka le ba perfect ha re ke ne ke le mona ba tsana that is why ne ke la jwela ka pudi mohlane le fela ne ke la jwela ka pudi ya le thuela le fostuwe butuwe yes into di lang hluhlura yeo ya le ne sharp gore na go tsedi ina lo feta tshela fela ke re mono ne ke kele because khatlabina ne ke nyala ke nyetse ke understand our marriage ke and ke nyetse ke understand the vision ya ka lenyalo la nkutlisa basalam ne ke batla go build manyalo ka lenyalo la ka but ya ba dintho di tsamaya di nkela strata sa teng so ka mora re ke divorce for the second time ke be ke itjwetsa gore okay I'm going to nyala hape jala ka ntse ke batla ho nyala kgetla boraro angiphela amandla ana ke phele mandla nna le khahla nna ke tshwane lolo se bile lo tjena no ntona ntse tsa manyalo tse na le ntate moshisha ntse re tsela pele ntse re batla mosadi le ntate moshisha ntse batla o no inyana ene ba ikatumetse ntate moshisha ke yana wa ka tibe khobedisa dutse pele ntate moshisha so then ha Enigma a qeta ho bua le nna kai cancel all together taba ya le ke Friday ke be ke tlwela ke jwetsa hore no manto ke tlwelle and then but itse qeta ho itlwella viewership ya ka ya dropa haholo and itse ha I dropa ile hore virgin ya ka ke soka ke etsa jwang a ke soka ke fihlelle because ne ke soka ne ke jwetsa hore ke tlo itlwella le ke Friday before Enigma bua le nna ne ke tshwetse hore le ke re fedela ga ke tlo itlwela mohlang
ke se ke nyetse ke se ke tseba gore jwale ha ke sa etsa le ke Friday ga ka mese but ke tlo etsa ka lifestyle ya ka ya lenyalo. That was my aim. Or ha ke qeta ho nyala ke tlo tloela le ke Friday but jwale ke tlabe se ke na le viewership le follower. So e bile hore and then moment e ngwe no ntseng ke qeta ho di tloela dintho tse ka nti o tlo etsala hore account ya runa ya Facebook ba e hacka ba e delete isena le almost 200,000 ya batho ba ne ba mfollower and content ena ka ile ke Friday ga ke yone ho hodiseng Facebook and then now yaba ya affectea viewership ya ka lose batho ba bangata le no ke ntse ke struggle ba gotlisa. So ha se ke tlweletse content ya le ke Friday ka ke realize gore ha ke sana Facebook ena le batho ba bangata 2 ke na le Facebook e ntšha 3 a tso fihlelle toro ya ka le nkutlisa bazalwana. That's when ke ile ka re okay ke a khutla mara ke sa khutla ke khutla ka dikhet mara ntse ke tlo etsa fela ntho e tlo etsang gore le nne le bue le ba khotsi ba lona di taxi mona ba nne ba bua ya ba ke rwala mona hlohong fela. Hallelujah. Shaka Zulu bazalwane akore Shaka Zulu hle mana avana sa re Shaka Zulu tse ntho re ke le mene eno pela now ya ba se ke rwala hlohong ke rwala le tla bona ba ntse ba mfollow. Now I'm not confused bazalwane. I know what I'm doing. So whoever ya mponang mohlomong ka batho ba bua ka nna moruti wa lona na sa re ntho tsena di tlweletse. I'm not confused. I know exactly re ke etsa eng. And 2 ke le ba modimo ka le ba gamatolo le ka mohawrampeta o re be ba mphile show ya Tuesday Wednesday because that show it is the show in pushetsa to vision yaka and that is why I say missing la bubedi nkalofa la sonta nkalofa mara Wednesday I can compromise. I go to the radio no matter ke khathetse lo kae. So because of that is my vision. Le nkutlisa bazalwana. Now vision yaka intse dutse le jolo bazalwana ke batla ho bona ke specialize ka manyalo and one day mohlang ke nyetse le tlo bona a different person but it's just that ora jwale ka baka la hore ke santse ke le busy because what's always it's a qeta tloela ntho le ke Friday ga yana ya dikhet ke be ke re modimo wa ka mara ke tlo lebaleha and ke tlo lebaleha before ke reach out goal yaka. That's when ke le ka re no mantlo ke khutle la nkutlisa bazalwana ene o khutla ka be ke tshwetsa hore ke ntse ke tlo etsa something e funny and ntse ke etsa so ne ke re fela ke le update hore bophelo ba ka bontse bo ya jwa ya utlwala bazalwana. Ya bobedi ya o qetela ne ke batla ho nyala for the third time thank you for the third time mare ke batla ho nyala ke tshaba ntse ke re ai ke re ke tshile ha ke nna ho lla jwala ka pudi kgetla boraro let's go la jwala ka pudi lona jo ke ntse ke so ho fihlella ke nka qata hore normal hana ke divorce for the second time batho ba ile ba nrwaka radio batho bana ba mbotsa hore bana ba kena lona just that ke tswa le mamele radio batho bana ba bua hore November ho advice ka manyalo ha kana marohlotso ke lenyalo o khona jwang because ho manyalo a fedile batho are so good ka manyalo. Now ntho ne nketsa hore ke be skeptical ho nyala mosadi ai one because ke tshaba hore if nka nyala mosadi ai one haka wa fela ho tlo etsala and haka ha fela ke nyetse kgetla boraro hona bolela hore le kereke ka isa hlola intshepa le lona self le tlabentse le bua kana ra jwala re sa tsebo ho etsa because ba bang ba lona a le nyalo la ka le fela batho ba lena batla ho lona moruta lona jwala a kre bana ba ntse ba bua kana mesebetsing ya lona
So ntho ene nketsa hore ke be skeptical as much ke batla ho nyala for the third time, but jwale se ke tshaba hore if lenyalo la ka la boraro le ke la fela, it's going to affect all my dream and my plan, and it's going to affect le ntho ke etsa Motheo FM ya hore ke bua ka manyalo le Facebook e just that show ya ka ya Manta le Shebele ke na le show a very powerful na le Seleke e kenang ka la ka Manta re qala ka 7 o'clock re tswa ka bo 12 mo very powerful show more ke rutang ka manyalo le ka di relationship, and people ba change gore batho ba change concept tsa bona ka lenyalo, batho ba ntse ba ya ba rata lenyalo, batho ba ntse ba khutlela tabeng ya ho rata lenyalo. So the problem was ha ke ka nyala kgetla bobedi a me la boraro be le fela ke tlo etsa jwang gape ha ke sa hlola ke gona ho pusha toro ya ka ha ke sa gona hore ha ke sa hlola ke gona ho ema ka pela batho ape ke bua ka lenyalo, and se fapane ba tsona. You can imagine if se ke nyetse makgetlo mabedi be ke nyala kgetla boraro lenyalo la ka la boraro be le fela ho tlo etsalang ha ona batho ba tlo hlolang ba ntshepa le ntho e ke elang radio nka tshwanela hore ke tlwele because jwale no one will trust me. So that is why ke ne ka dula fast ka re mare lenyalo lona ntse ke le batla, and now the problem ya ka gore se ke tshaba ho ya ho nyala mosadi wa because ke a ba bona hore ba re lisa jwale ka pudi batho ba. That is why I go for polygamy. That is number one. Polygamy batho ba sa tsebeng ke ntho e bitswang step eo banna ba lona ba ntse ba e shapa le hona jwale se ka la nkwatela le banna ba lona ba ka re o sona le nno ha ke bua lona tjena o mamngane se ka la kwata se ka la kwata no se ka la nkwatela batswana why le tshintsa jwale ka mahlo le nno ha ke bua lona tjena in the spiritual world ke mmona monna hao o robetse o di ba dikgopo o di ba bethe ka dikgopo tse tshesane. Jesus, how go reach us ke morena ma. So ka jwetsa hore okay, I'm going to go for polygamy. Ke a bobedi. Ka jwetsa hore I'm going to go for polygamy because nka se survive ka mosadi one this time because I don't want to fail again. Ya bobedi, ntho ene nketsa hore ke feel hore ke batla polygamy. Ke a hore ke na le kereke ke sheba dilemo tsa ka se ke le 57. Se di 3 years fela ba ke lo ngodisa sasa. Kura ke a tata ba zana na le ka bona. A ke a tata jo. Se di 3 years fela be ke sentse ke lo ngodisa me ana. Ka nnete re lo fola kaofela moo. Jwale wa ile lisira se bo meka roti ke tlo nyala lona. So ya ba taba hore I'm going ke tlo ke a checka ka re if ke nyala mosadi one ha sa le ke le ka di business di faila o fihlela ke di tlwela today ha ke na le one business one. And kana go tse di responsibilities tsa ka di ngata but I don't have even one business. And I ke sheba ke re mara ke tlo etsa jwang because if ke nyala mosadi one a tlo shebana le kereke o tla shebana le di business go tlo etsahala eng. And kana go tse dilemo tsa ka se di tsamaile, and to start a business go hloka attention. Ke la hopola ke le ka reka machine ke ya ne dutse ka mane e ke rekileng ka tšhelete ngata 2 million basalwa ke ya ne dutse mane, and then ka qala business ya restaurant tsa shwa, ka qala business mining ka lose 500,000, ka qala business santeni ka lose 162,000. So ka fumana hore no I'm just wasting my time because qetelong ke a lose. That is why ke leng ka stop on to the business ka re let me have a partner maybe yana a run the business, but during that moment ha ke checka ke fumana hore le yana partner ha ke ka motlisa a ba le mong o tlo qala kae because kereke e batla lot of attention batjha ba ka bana motho ba buang le ena ba kereke ka botshabelo ha ina mediator ha ona motho ya dipakeng bomme ha ona motho ba leader ba kereke ya Victorious. So be ke nana hore if nga thola mosadi ntlo nthunyana so bazana skela nsheba jela ntsusa ma skela nsheba nchela la traumatize abazala
ke le sheba bo kwana hle. Now kana hana kare maybe if ngaba le two, one it tla focus to ministry, one a focus business here, so that bophelo ba rona re kgone ho borana. Then ke bona motho a tsitsinya hlo, and motho a tsitsinya hlo o moholo hore kapa ona mpatla. Ya boraro ya ho qetela ke be ke dula fatshe bo mme le bontate ke sheba hore but ho etsahalang ka ntho tsa lenyalo, because remember ke ntho ke batla go specialize ka yona. Ka realize hore batho ba ntse ba lose hope ka lenyalo, and mpotso why batho ba nyalwa ba divorce, batho ba nyalana di relationshiping, batho ba nyalana ba divorce. Number two, batho ba ka hara di relationship, most ya batho ba ka hara mojolo ha ba kgone ho fetela kae lenyalong. Kaofela le a dutseng pela ho ka hara mojolo, a dutseng pela hao eo, and ke mo kaubere wa kgale wa mojolo motho lenyalo tololo. Na o ka sheba ka re mare if ho etsahalang ka realize hore no, number one, Tate Pebane, most ya manyalo a fediswa ke bofebe. Most ya manyalo a fediswa ke bofebe. Most ya dintwa tse ka hara manyalo di causwa ke bofebe, cheating kaofela. Ka sheba hore why cheating? Cheating e hlaha kae? Cheating e hlaha kae? Ho na le ntwena ya makgowa le bitsa ma-western, le ba bitsang ke ma-western, tshwara mike ya botwana. Ke Western people. Western people ke maburu, ke makgolo. Western people ba tsona ba ile ba tla le ntho ya bona ya fihla ba re Ntate Pebane a be le mme Mapebane a le mong. Mara ha o sheba rona batho ba batsho o e lata morao, bo ntata rona bo nkgono bo ntho bo le bitsang batho ba batsho le ba bitsang ntho se nhleng ka English di setso sa rona African culture ke yona ntwena ya step ke ya ntho ya step ke African people ke culture ne ke culture ya batho ba batsho. Ke a tswa jwale ke bua politiki ne, ho na le motho a ntseng a bua o reng wa bua mama isa maike ho yena, isa maike ho mme wa Katleho, mo isetse maike ke kopa a bue ntho eno. Ema mme wa Katleho, ema mme wa ka o no re morato wa jwetsa nna because it like ke bona ho futhumetse nna temo go disepa ke se batle le khala ke na go polela mo nna batho mo di kwatiswa ke eng bana ke wena mehlolo e re bona ai ka le se le futhumetse tse nana motho ba sa futhumetse tse bile a njwetsa stepo a se batle mama next are for wena Meskat ask mai gihle o re ha se mme wa Katleho moso ke ena mama ke ka ntate mo di wena se hantle bakeng sa mabaka a hao nna ke na gona a ke le re wena ya no bana ba o ne sa ona ka wena monna ke theosetsa nyana stress sa ke re kena se a phama tlokwana mama tlokwana potla ka tla kwa hona le motho a rasang ke tlo bitsa mama wena dutse khwane morato wa ka my favorite person kana ke ma dutse pela ha wena mosadi wa Lesotho mosadi a dutse khone eo ema ka motho
tlo kwa lo tlo jetsa nna batho ntho ntse e bua mo tlo Meiskat o bo so tla le yena eno wa hempetsheu tlo wena tlo tlo le tlo jetsa nna because ke bana tshwara meeting wa lona nna ke so qetile o bua ke le tlo utlwa e ba tsona mama o le mo di kae 45 ntate 45 o na le monna ke ne ke na le ene ke la ka mo ona jalo na le nna le motho o kutlwana le o na le motho etsa o kutlwana le mplele mme ya mokana ka le mo sa 45 a bantsa bua ka hore o na le motho o utlwanang le ke le bona satana ba pala ka rona mme ya moka a ntseng a le mojolong and le nkutlwana le mo ke yang teng ke kopa let us be honest bona o 45 years ne o so le mme then how qetile o ituletse mojolong doesn't make sense wa tseba nna ye nngwe ya dintho tse ntse hore ke tibeke dathini e seng mo tibeka hore a tsamaye dula fatshe magotso to mama ntho e ntse hore ke tsamaise moradi wa ka ne ke feel hore ntho e ke etsang le moradi wa ka a ena kelello ka nqena ke na le relationship moradi wa ka le yena o na le relationship ka jareteng e le nngwe re ya kopana doesn't make sense doesn't make a nketse proud to nna le rasa se le pela ka mo le swile ma tlokwa ke mora wa hae ke mora wa o na le mosadi ka pana le Girlfriend. le mauna le boyfriend is it the life ke life into repela let us be honest bo mele bontate ke life into mmemka o na le girlfriend le mora wa hae o na le girlfriend mme wa jola le ntate wa jola doesn't make sense it's something e ke experience it in frustrate ntho hore ha ke le haka ke na le motho ya tlileng ho nna then le dathino na le motho ya tlileng hae it was frustrating me and it doesn't on a serious note bo mele bontate doesn't make sense ntho e re phelang bophelo bo re bophelang as much re batla bo lwantsha le batla lwantsha ntho e ke tlo e bua mo le lwantsha but at the same time sheba ntho e re phelang no ke eng wa jola o le mme o bitswa boyfriend o le ntate o bitswa girlfriend o le mme ha o qetile le moradi wa ha wa jola boyfriend ya o frustrate le boyfriend ya moradi wa le a go wisha mme nkgono tuwe le go wish ke in community of the property of the go wishing ay suka doesn't make sense now now when I understand when o tlo ra ba tle step ne motho o dula kae o dula le nna o dula le le ntate mo a so shit ha ke tsebe o na le bonnete bofe bore ha o ya ka step ha ke na bona ntate mo tsa mo dula fatshe ba le no ke a mona malente so se a qabanya ba so o agresa le di bua holo man o no ntse o bua man ena ke tswile ntate mo o tshile ntho ne ntse ke bua e bue ya tle agre le tsamaisa tshela ka ra kereke nele nna ne ke suggesta fela gore ntate moruti ka ra ka khutlela mosadinyane wa pele a ke so qete ya ba ha o ntse o bua ka ntho ya step ne ha ke dutse ke sheba ke shebisisa be ke fitlela gore mara ke re ke ya e kgolo ne e hloka bonnete bomme ba babedi ka ga tshebeletso o tla ke o rata wena ka nnete ka re ya e hloka bomme ba babedi ho thusa ka ga tshebeletso le bakeng sa di business tse tlo di kana ka se sentse o iqadile ka nnete ke kopa le botsa potso se le ke tlokwa wena o no reng he tlo
tlo paki ya bohata tlo se le ke ba tenne genius no it doesn't make sense o soka ska re bontsha dirope tsa wa etseng genius ke serope ntho hlaile mo ke nama se le ke le ntloela hampe jwale se le tella kereke yaka no so tella kereke yaka o botlo ema ka genius hlaiseng dirope tse mo ntate o follow serope sane ko fa permission ha monga teng a se teka sebetsana le sona o bile wena ke a tshepa ona mosadi mosadi e mong le mong ya display ya mmele wa hae o bolela hore o hloka ho kalangwa so ha kalangwe ke go ba a ja phonyoela ke bua nnete o ka se tsamaya ntse o re le ka le bese ka tseng o bonana ka tsena mohlang e tlo tlang mo you cannot do that so as a leader you cannot dress like this a ke na bothata ka metino ya lona guys but so teng a se yona o hlaise dirope tsa se yona and e udimo e batle hlaisa penti hanyane o shotela hanyane o hlai penti se ke la re risa bohloko rona and rona re tla sheba rona se le qetile paki ya bohata re so qete ke batla paki e o tlo mme tlo yena wena o qetile ke batla paki a ke rona ntse o tlatselletsa tlatsa a ke re o na bua ka go khukele mosading wa pele ke be ke re a kana ba wa e bona mokgotsi o le bua ka nna shebisana ha ke qeta ho tswa mosading wa ka wa pele ne ke dula Freedom School for 22 years ha ke qeta ho tswa 5 years ke dina le matlo ana ke na le wana le dikoloi ke dula ka tropo do you think nka khutlela mo being honest ke mofuta wa batho ba ratang bofutsana ba khutlelang hape distractioneng ke lona senna mara re a leba ka maikutlo a hao ene modimo o entse hantle ha tshwantse le bua le lona bo magotso bona o motle jwang modimo mohlololofaditse and I ke nyala step ke tlo zamela le bona basadi bana ba fiti bana ba senang banna because banna ba tlotla ba le bangata mona ba batla step hallelujah shaka zulu now ke a kwala he bazana le skela mameleng ke a qeta now ka sheba hore why divorce kapa cheating e khoswa ke bomme le bontate ke kopa le jwetsa nnete there is something every kekeng ra ihlola that is why ka tsatsi le leng tate modimo o re ho Dafita o sonkile mosadi wa Oria mosadi wa motho why o no sa nkope hore ke o fe mosadi haiba o shota basadi why o sa nkopa hore ke o ekeletse modimo ba re nka be ke o ekeleditse why ntate modimo a sa ilwantsha ntaba ya Dafita ke go baleng kenele scripture se reng polygamy is a sin mbatlele scripture se reng polygamy ke sebe ai one fela tle le sona ka kena Google o lo nchekela fela mo Bible reng polygamy ke sebe why David a qeta go robala le mosadi wa Uria mosadi wa motho ntate modimo re if no shota nga bonkopile ka o ekeletsa that is number 1 2 when you sit down no sheba ka o fela batho ba ntate modimo ba sebitseng Abraham and le basadi ba 4 if I'm not mistaken 3 or 4 if I'm not mistaken 3 ke 3 kapa 4 sa opola kaofela David o nana le basadi mang kaofela you can name them kaofela bana le basadi ibile ho latela New Testament Paulo se bile ha dumele lenyalo yena
motho ya buang ka manyalo ha dumele lenyalo re ka lo e bala buka ba Korinte wa pele chapter 7 mo Paulo sa reng ha ene le ho ya ka nna ne ka re le skela nyalana. New Testament ha e believe lenyalo. Paulo doesn't believe lenyalo. Re bale yo e tla le thuba dikelelo nna ke a tshaba. Now ntho e ke batla go tla go yona ke re ke be ke dula fatshe ke roken. One, cheating, radical cheating you dim. And yet re ko re banna ke di polygamist. Polygamist ke step ke batho ba step. Banna ke batho ba step. That is why le ba ruti hlola rutla ba ruti ke bana ba matha TV ngo jotse le mang o robetse le mang gobane e le ba ruti. It means le runa re le ba ruti re di polygamist. Why ba ruti ba jola mara ba ntse bana le basadi? Polygamist. Why bontata lona bana ba jola? Polygamist. Why bana le bana? Why lena le ba bitsang di sisters tsa bolona? The siblings studying. Ntata ona le ngwana o le bo mang. Polygamist. And how we share ntwana is in their nature. Ke ntwa rona. Le nna ke le tsena ha hona mohlankering a ke nyetse be kutlwa ke sa khalle basadi ya ke ba bona. Because ka hare ho monna e mong le o mong there is that thing. It's in our nature ntate. O ska ba bona bo pebane ke bana ba fika mo ba panya ba tsama le mo mapebane. Le hlola bona ba sheba batho mo. Now mamele mazamane ke go ba le mamele. Ke be ke itjwetsa hore okay, I want to step in tabeng ya manyalo ana a felang ka baka la cheating, a felang ka baka la bofebe. And then be ke sheba hore mari cheating e khoswa gore bana bona ke di polygamist and I thibe into it. Ha o khone o ntsha bo polygamist ka ra monna. Be ke dula fast ke sheba what is polygamist? Okay, I mean the polygamist ke ha runa hununa ka ra go tsa runa I mean now but ba rata gore polygamist ke motho ya ka ra lenyalo le basadi ba bararo kapa ba babedi ke polygamist. But nna ha ke sheba ke re polygamist ke boyfriend e nngwe le enngwe e ratana le banana ba babedi ke polygamist. Ke go boy Peter boyfriend once o na le boyfriend e be o jolla it means ke polygamist that boy. If una le monna about jolla ke polygamist. Now because runa re believe tabeng ya polygamy wa tswa re bitsa bofebe. And ha re bitsa bofebe yetsa it create a bitterness. That is why today basadi ba bangata le bona ba kene bofebe. Mpotsa why basadi le difebe. Ba febiswa ke hore fela ba kwatiswa ke bofebe ba banna ba bona. So le bona ba batla tswa ho pay a revenge. Oh, one febel, unagana nekta moshebele, le nekta mofebele. Then when you udula fatu sheba, there is no one ya khona go lokisa this mess. Hayo. There's a mess bombele bontate. When you sit down sheba bana ba runa ke di febe. And bana all of them how about o batla lenyalo ha nna ke batla lenyalo. Marwa ratana. Why? Because hatred ya high. Ntho hloya ha e lenyalo we yentse ke mmae o itse lenyalo ke nonsense lenyalo ke masepa ngwana ka bona ntata o nsutlile jwang na ngwana le yena o etsa jwang o developile attitude ya lenyalo mara qetile o etsa jwang o change banna. So ke mang ya tlo thusa ntwena? No one. Ke mang tlo lokisang ke mang tlo thusa ntwena? Because okusala ikuri cheating is there forever. Hauna motho tlo change cheating. Ke matlo e tshintshang le ntate modimo ha gone o itlo e tshintsha. That is why a hona mohla modimo a gone o tshintsha. That is why Bible re Solomon o na le basadi ba 700 le dinyatsi tse 300. Modimo ha ja tsha Solomon. Buka ya moekelesia o re moekelesia ke moruti a re modimo mphile le hlonolo la o ba le dikoloi le leruo le tsohle le basadi ba bangata lo ba le buka moekelesia. Modimo aka ba le bothata today shaba le fatshe la rona dikereke we are confused because today batho ba bitter because of banna ba lona ba o ileng di polygamist. Now be ke dula fatshe ke re I'm going to be part of this thing. I'm going to fix this mess.
ke a ikena ntate moruta so wa kgothaletsa batho ba ba because o kile wa kgalemela kereke wa ha so re ba iso saying ore batho ba ikene ka lebaka la wena wa ikena no ke kgothaletse batho mara nna ke go ba le ndumela and this is very simple when you feel out wena o rate moruta ya a rutang ka polygamy simple a o tsotsa na le zetsisi na le zetsisi o shapa mazetsisi a etsa Ke re bona e bile ZCC ba etsa taba polygamy papa. mpalleng ntho buka ya Jeremiah chapter 4 verse 1 Mihle ya bofelo mihle ya bofelo basi Mbale, chapter 4 verse 1 Verse 1. The Lord says, people of Israel, if you want to turn, then turn back to me. If you are faithful to me. Jeremiah. Askis, Jeremiah. Jeremiah, papa. Isaiah. I get like I share about talks in the Bible or Jeremiah kapaki Isaiah. Isaiah. Mbala Isaiah chapter 4 here. Chapter 4 verse 1. When that time comes, 7 women will grab hold of one man and say, we can feed and clothe ourselves, but please let us say to you, you are our husband, so that we won't have to endure the shame of being unmarried. Matsatsing ao basadi ba supileng ba tla tshwara Matsatsing ao basadi ba supileng ba tla tshwara monna a le mong ba tla itshwarelletsa ka monna ire mona ba tla tshwara Okay. monna a le mong ke sotho se setjha ye ntate moruti ire ba tla itshwara ba tla tshwara monna a le ba tla mong tshwara monna le mong ba re ho yena re tla ipepa re apese re tla iphepa re tla ipepa re re ikapese ikapese ha fela re ka bitswa ka wena e le hore re sekgobo sa hore ha re a nyalwa se tle se tlohe ntshebe mazana ntshebe nkopa le ntshebe ra ikwala when you sit down o check it's just that manta ke ruta ka nthelo mara ke batlo senya nako most ya basadi ba rata hore ba batla independence asn't it independence o ikemela a ke basadi ba ngata ba batla etsa jwang le bana ba runa le ba ruta hore ba etse jwang ba ikemela do you know independence ke independence ntshwana hore basadi ba ikemele e ba leadela phethahatsong ya scripture se Bible re batla re dijo le diaparo re na le tsona re tla ithekela ha fela re ke retso so ra bitswa ka lebitso la hao it means ha re dijo le diaparo ba tla ithekela o bolela hore ba tla ba le independent ba tla gona o ikapesa mara ba tla ba batla monna. And that is why nowadays batho ba kene ka step that is why le lona ka ra kerekena le ratana le banna ba batho step o ntshebe mbomme wa ile panyapa ha o ka mbona mme a serious fela mo mpela hao magotso le ka ra step baba. Now here's the sad part be ke kwala here's the biggest problem bana ba bannana ha ba sana banna ba tsuba dinyaupe banna ba tronko bana ba banana ba lona le nana ba tlo jwala le ma
ba ntse ba tlo ya banneng ba batho. Bana bana ba lona ba banana ba ya banneng ba batho. Ba kae bashimane? Ke dinyaupe boy, ba tronko. Ke bana ba useless ba dutse location ga ba sebetse nana ngwana wa hao ha batla monna o tlo ya kae? O lo sheba monna e mong le mong yana le bokgoni. And if there is no one ya ka kgonang ho yema a ba thusa batho hore ngwana ka bakeng sa hore o ifebele kena lenyalong. If hauna motho ya ka reng, if o sena motho a re ngwanaka ska feba, you don't need to favor, you don't need to change manna. If hona le motho ya reng o batla ho nyala, lenyalo ha ona mohla modimo a lwantshanang le lona ke efete bana yo ntate modimo a lwantshanang le yona hore na ke la polygamy kapa ke la monogamy ke le fe lenyalo le ntate modimo a sa le batleng. So once ngwana ona ntate Makgetha batla hona le motho a re ntate Makgetha ke a monyala moradi wa hao ha ke metse girlfriend o hanela as long ntate no kgona ngwana a mo hlokomela I mean o butio then be re eme mona be re no polygamy is ya o qetela ke mang ya sebetsang sepetlele o teng mona ya le mong fela phamisa letso to kwa meskat sepetlele mane bana ba banana ke ba mang batlang ba le bangata le banana le bashimane Ke bashimane ntate mo. bashimane Ntate mo. Mostly ba batla ipola. seng batlang ba tswalwa He akisebetsi. wa o sebetse mo ya sebetse ke mang ke banana ba tswalwang ba le bangata ke banana. Now njetseng the more banana ba ntse ba bangata banna ba shota banana bana ba tlo ya kae banneng ba batho. Now if o sena motho ya ka kgonang ho lokisa that mess bana ba lona tlo ba dinyatsi tsa banna ba nyetseng. Now, go first Peter. One, renali 3 categories of cheating. Verbally 3 categories of polygamy. Ke go Peter Ntona. Boyfriend enngwe le enngwe e jwalang le banana ba babedi ke polygamy ke motho wa step na le step ka wena. Girlfriend I mean monna o mong le mo ya nyetseng ha ka o cheata fela o tsebe ke polygamist. It's in our nature. That is all an entegi. Mosadi wa ka nna mosadi wa ka wa pele ile ba ndumela. Ampha mosadi mo ngwana ke re ke mona wa doctor. A re ngwana rona ke kopane le sa tsebe lona mara. Mosadi wa ka ndumela because mosadi wa ka o ile a fihla stage sa o understand re ntena ke polygamist. Mara ne ra fihla mana ne ke re when that tell is might say how like Sarata smile sana. Dwele. I'm the only person who in it. I'm the only Muruti in South Africa. And I'm not going to be compromising it. I will never do that. And Laligala and Jacha, Kamadi might be an 12 years because Kaufela at every 40 students, I was just sure Machlan Rishel and Kaufe. So in Jacha Kapos, because judgment, I could see better next. Now, we've got 3 categories of polygamy. That's step. Renali polygamist, ile monna ya sa tshwanelang. Ya tshwantseng a bitso ho thwe wena wa tshwanela ho kena step. Because how afford le dieta o le mong tsa.
Why won't that they say this are amen? Rebali polygamy number 2, polygamist number 2. Yo ta thola hore ke polygamist ya kgonang go afforda. Basadi ba ba babedi o mo tsekisa jwang. Ale afforda sa le bolaisi tlala. Berba ya boraro ke di betsa fela mabalangwa e ja that ke tatile. Berba le ya boraro ye o tla thola ebile mosadi wa bobedi ke na tlo le thusa go elevate o nyolla le lapa la lona. Ona le basadi ba felletsweng o reachitse sele ha le sa gona nka le lapa la hao if uno ka ba le motho mo ya ka fihla mo le tlo thola gore ona le molekela ya nteng ka bophelo. Ona le basadi ba sa hloleng bana le plan o dutse ka rale you don't have any plan anymore. Ba bang ba lona the reason o bona o ntse na le survival o ntse tswela nyana pele ko bana fela is somebody ya supporta monna wa hao ka ditoro. So those are the things that something dito rutwa batho because today shaban cheating you rate ya cheating you udimo jwa. It's high bazalwana. Cheating rate ya teng you udimo ka tsela makatsa. And shaba cheating yetso akeng. Gore fela there is this reality or sa batlong go idumela rate. We don't want to accept about it. Polygamy is there forever. But now because of rechinchi the rebita cheating, that is why banabano now Alif guys Bashiman ba hona jwala ali 15 years o santsa rata le girlfriend tse pedi. Ali 20 years santsa rata le girlfriend tse pedi. E bolela ntho. So I want to specialize to you. There's this pastor. I can say pastor ka man ba ke Dlamini specialize ka manyalo. O specialize ka manyalo ana a monogamy. Nna ke batla specialize ka polygamy. And ke specialize ka ona mna tjwa. Ke tlo specialize ka ona. Ke tlo thusa batho bontate bana ba cheatang basadi ba bona. Bontate bana ba sufferisang bana basadi ba bona. Ke tlo ba thusa hore ntate itsebe o mang now tseba hore tshwantse o etse jwang go fapana le hore o break lenyalo la hao. Le basadi bana ba ileng dinyatsi ke tlo ba thusa. Some of you ke akwala. Some of you utlore no na ke rate ntwena. A ke tsebe hore e bo kena e o ama jwang especially ha o le me ya mohola ke tsebe o ama jwang because number 1 ha ke etse molemong wa hao because yona se le motho mo le ke thusa bana ba ntse ba nyolo. Ke thusa bana ba losing direction. And again, you just about the polygamy since again. Whether they are rata kapala polygamy again. Again, it's just that to learn and polygamy. And I say jolly again. That is why in Tata wanana le musadi emo. Tata mulu wanana le basadi baba. Hale again. Hale. It's just that I say patua. I say patua. Ya let's interpret wrong. Ya bitwa bofebe. Satin le na sheba basadi babita jwa. Basadi ka ntle ka mona ba fe bantate moshishi ene tsambo ba sheba ba febiswa ke ha nna nka se dule ke shebele monna ka mfebela le nna ke tlo mo febela ke mo bontsha batho o tsama ka bontsha mosadi ena re mme ha se bo febe ntona ke polygamist ntate bona he if o batla basadi ba babedi sebetsa re hloka ba thusa bo ntate bana ba jolang ba thuswe. Le lona bo mme ke etsetsa lona because jwale ba tla kena bontate mona ba tlo le bona mona and le hlape le skela tla le le tsena because ona jwale a le a hlapa hantle. Ke mayana le potso ke kwale ke fete ntwenyo yana le potso ya batlang go mpotsa mpotseng he ka speed. And then turn on number ki bua fela o lona ha le ke la tswa re khale ke qadile jwang taba polygamist la le ke la kena di life in tsaka ntho ke maseleke
batho hona jwale ha ba batle step. Batho ba Poly, tla hao. bo mmele bontate, medical doctors ba miserable bana basadi. Medical doctors, mama let you know hlola ke na di life in tsaka every day. Medical doctors life in yaka ya Monday ba kena mo isa tsa le shebele life yaka. Basadi ba di doctor, medical doctor ba batla step. Ha bana bana ba lonely. Batho bana banna. Le mosadi a pela ho mo lo hloka monna hampe mo shebe ka mahlong. Mo shebe. Ska mona ka ke nkgono. Ke nkgono fela because o na le stress ana motho. A ka change lo hlapa no ha ka thola o ba senyana. Ke go boya le ntseng sentse qetile. Ha ona le ana le potso nixi. Eka. Emma baby wa ke mo ratang. My favorite person. Ntate Moruti, ke kopa botsa hore is there possibility ya hore o be le motho o le one, like jwalo ka o re banna they are polygamist, so is there a possibility ya hore if I want to get married then e le hore I have one partner, does that wish ever exist hore ke be le motho a one? O ka mo thola ba ntse ba le teng. But ka bo madimabe 90% unless o tlo thola 10% nyane ya motho a reng ha e nna ke batla ho ba le mosadi a one. Mare 90% ya banna ke di polygamist. Ka bo madimabe. But there is nothing wena hore o wishe ho ba le monna le one. But ka bo madimabe o tshwantse e be kelelong ya ha hore boholo ba banna ke di polygamist. So there's a possibility ya hore o ka na wisha mara bo sa ithole ntwe ya hore o ithole monna le mong. Nna ke jwetse moradi wa ka ka ngwanaka if o ka hlanta tetje a ba re yana batla mosadi o batla ho nyala a affordana le everything ka o lokolla o fapana le robe boy girlfriend forever tsamayo yo lo ba mosadi ke go ba o ipheta nna ngwanaka ne ke mo jwetse ka re fapana le o tlo ba girlfriend let's ba girlfriend again go ba girlfriend o tla change banna because there is no commitment o tla ba change ke tseba ka nna go ba boyfriend bona ke boyfriend a le qhekule le kae ke la baka lo reka di underpants e le re di fedile ko theosa di nyolosa di underpants tsaka a go re shaka zulu ke ratile seo sa lona bazalwana ke go ba re bua nnete tlokwana come here tlokwana o kila nyalo le rasa mo o kila nyalo okay o kila nyalo a ke sonyana o le mo dikae 44 if mosadi ho ka hlaha motho ya nang le bogoni a ba re ke batla ho nyala as a second wife o bomahana o sa ka wa le thola for 44 years o tlo lenga kae hape ke man mo jona basadi bana ba startang busi ke bo but ke go parle ntlele ke batla go kwala guys 44 years with haso nyalwe let us be honest ha re bue nnete wena batla step ka so a ko ba so batla a ke se batle okay no a ke mo blame ha ke nke ora ha se batla now ka 44 years ha o so ka o thola motho ho bohla motho re nna ke batla go nyala let me teach you something if ntate Makgetha nyetse if ntate Makgetha ke etsa mohlala fela ke ngo smaitse wena Alaska jumpa Makgetha tloko bontshe something if ntate Makgetha nyetse me mama Makgetha le ne
jwale ka ile monna wa hae na go pa botsa if ntate Makgetha a batla ho wena a ba re ke batla ho nyala polygamy lenyalo le favora ntate Makgetha ka ba le favora wena le tlo favora ma le favora ma now come on to polygamy ha e favor banna because banna ba lona already ba sentse ba le ka ra yona but if utla motho because now as we speak wa jola ne also jola about trapile haholo ngwanaka ba trapile haholo ke a tseba ntho ya o nka early pension early retirement ka 44 bo raksa batlanix ba o trapa ba shimala ba bapala o go wa di heartbreaker tse tshosa bo qeteletso re hai tlo ke lo leka una na boda thini ba bapala ba ile bana ba kena ho tsani tsa bo Jansina batho ba tena diphatlo tsa bo Jansina ya ba di lesbian because banna banana now ke batla tla ntho nyena once monna a tla ho wena o sa nyalwa a ba re nna ke batla ho nyala mosadi wa hae a dumetse lenyalo le molemong wa hao e se monna because yena o sana le mosadi o thusa wena hore jwale le wena o be le mo o etsang o belongang o tlosa kae from being a girlfriend o tlosa kae from being a girlfriend to be what? A wife. Now the problem is mona. Now ntweka yetsa mme Makgetha a kwate ke ba ntate Makgetha tla ka ntho slay queen ntotlo nkadime stroll mamjalifa le kolokoti ya khoko phekolokoti phekoko ngwana ya thi ke ne tlantshang basadi e etsang gore basadi ba se ba gona o dumela polygamy mphe glass hona le basadi ba tse ke di stroll ha ina kelello ha ina plan ntwena ha ina strategy sa life ha e go batla fela o kenya luhum o bo utlere when o tla le mosadi yeo e leng stroll ya batla go tlo nyanya mosebetsi wa lona o le ahileng ke bona bothata bo batla bo madimabe a se bohle basadi ba tlatlang jwalo ba bang o tlo fihla a tla fihla to eketsa hodima seo le sebeletseng hore le leveleng e nngwe o molantsha jwang ya tlang a tlo eketsa ai ke le zama he bo mela utla lenyalo le ang khajwale tse le tla tloela bona lenyalo perfect wedding le ka dula fatshe potso ke a kwa asi dumelang asi potso ntate moruti actually ke kopa tshwarelo ka moaparo ka ke tswa nthong e putlakileng be ke kena kerekene asi potso actually so nkile statement sa ka no ha o qeta o emphasize ke batla go bua le basadi ba re I mean batho ba bomme ha ke tse ke beya statement sa ka hantle ba reng ha ba ready for polygamy basadi ba bangata no tsena se ba sebeditse ka thata to such an extent that they've invested so much mo philong a bona but the sad part is that ha bana sense of belonging ha ona motho wa mme ka gona yo rula a le mong hangata basadi ba re be re iketsetsang tšhelete se re philela bana ba rona but the void ya o se bile montate bophilong ba hao it create a confusion le distraction haholo ha ke re sense of belonging mosadi ya isebeleditseng ha sa kgathalla hona jwalo hore ke na le monna ana le mosadi a le mong kapa ba babedi level of understanding ya bona is different compared to motho a so ka isebeletsa a kena lenyalong ka concept ya hore ke tlo benefita instead of ho tlo investa and the main purpose ya ho investa ntong
ya lenyalo le polygamy, yeah, whatever the word is, it thusa ka ntho e one. The minute o ba le sense of belonging, ha hona letsatsi kapa mohla mo o tlo ba distracted. Ho ba le motho le mothusi. Sense of belonging. Ke ho ba le mo o Somebody you belong rely teng. on, yes. To have somebody. And runa wa tseba ba batlang sense of belonging ya di boyfriend. Yes. And again, thank you network. And again, basadi, ha o so isebeleditse, ha se case ya hore re hloka banna hore ba re etsetse. How to polygamy? How can polygamy because monna o na le tjhelete o na le eng? Ke batla ho emphasize ntho ntate Morusa nkile statement sa ka se ba sa nlahlela ha a re monna a wa polygamy ha batla mosadi a batle mosadi a qeta ho bua ka yena tlo mmonang. Batho batla mosadi na le wisdom at least tse o tlo eketsa. The minute your mentality e le jwalo, ha ona letsatsi mo tlo lwantsha mosadi pila monna ha o but o tlo rapedisa hore mosadi ena re build re le babedi. Ha ona letsatsi mo tlo hloyang bana ba monna yona kapa whatever that this man has brought into this marriage, but mosebetsi wa ho tlo rapela hore modimo o fe bohlale ba hore o bone hore wisdom ya hore this polygamy tlo tswa jwang. At the end of the day banna ba lona ba single ha re kwa ha wa le mong o na le girlfriend ya slay queen ntse mo mona sa tlise any benefit into the house. So basadi, But this thing is very powerful. Ore banna ba bona le ho ja ba ntse ba hana hore ile wa ka ke le mong. But hona le ena a momonang ka thoko, which is the polygamist, but as a recognize we. ke kopa ke hlalose le utlwe le motlolo re ore monna wa hao o tlo thola hore o na le nyatsi. Exactly. Ene nyatsi ena monna ha o ntse isa tšhelete ho yena wa mona monna wa hao e ntse tshwana. More than ona etlo re ha re investile re le kaofela. Business e ngona le nako a drought. The minute re bona hore business ia fatsi, if really ntho e le nngwe ha ona letsatsi mo re tlo fellang kapa re tlo sapasang as a business, but o tlo fitla nako mo re tlo tshwarana ka matsoho re le bararentse e ka re mona re a loser. What are we going to do? But ha ona le yona a tle o tlo benefit ha kgathalle hore ya wa kapa etsa jwang. The next step o fitela nthong e nngwe e ka pele o tlo bona hore bophelo ba hae bo jwang. Sometimes you need to use wisdom ya rona hore ke tswa jwang boemong be ke leng ka hare bona. Ha o batle o dutse fatshe mona hore tswe ka koloi ke monna ha o batle polygamy no tjena o dutse setjhaba mo wa Brian number the same 150 o lo e lwanela o se ya joa. Thank Yo. But o bua nnete once o ka ya bo setšhaba wa ya bo kae banna ba lona boyfriend tsa lona ditlapong ba tsamaya le di girlfriend ke into yo polygamy. Ema ka maoto re kwale ema ka maoto Mike. Dumelang ke rata ho dumedisa Phuthego le ntate Moruti le Tlolo ke a ananela. Ntate Moruti ke ne ke Ntate Moruti ke ne ke le Phuthego ke ne ke rata ho khalemela setjhaba se se reng boshona se batlo go nyala. Lenyalo lona le teng. Ha re ka tlosa that negativity ya gonna ke batlo go nyalwa o tlogele go nna o bona dilo tsa batho ba di experienceang. And one thing gape ntate Moruti a kileng a bua ke gore ha o le motsadi o godisa mosadi wa motho mong o godisa monna motho mong. That is why ha bana ba nyala a ke re batsadi ba batla nna ke batla lenyalo ke batla go godisa bana baka. Ha ngwana gago a nyalwa kapa a nyala o nna bitter because of ha ona gana o investile too much mo ngwaneng o lebetse gore o tlo go sia one day. Thank you ke a leboga. Amen. Nante Moruti ka utlwa ha hore the Western people ke bona ba tlisitseng the confusion e re le mo yona now. So now na ke tlo base a question aka ke tsebe ntate Moruti ke tla be ke tswa le kweteng kapa jwang. My question is na is it right polygamy e dirwe ke batho ba bontate if motho a mme a nkare le no batla go dira polyandry is it something that is forbidden? Okay. We now whatever polygamy is in the Bible. Ye no buang ka ona a ke tsebe polyandry. A ke tsebe o kae. Itwen. No, a ke tlo etsa ntho ya lefatshe. Ha ke bua ka polygamy a ke bue ka ntho e opposite le lentswe la ntate Modimo. Ke bua ntho e kae e ka hara lentswe. Polygamy is in the Bible. Yena ya buang ka ona tebu a ke tsebe yona. Ha ke soka go utlwa ho Bible-eng ho the
mosadi o na le banna ba bararo ba babedi a soka ke utlwa but basadi ba neng ba ntjola mosadi ha ka ba le monna o na bitswa nyatsi that is why mosadi yane eo ba ne ba mo isitse ho Jesu ba re ba mo shapa ka matso o na ile ka o etsa polyandry ke ba mo mura a thusa ke Jesu amen areng lentsweng ka bogotshwanyane qetile ona le potso ya dilase o tlo bua ka ntho e ntse ke bua ka ke go baska ba bua ka ka thuko hlemiskate straight to the point o no tlo maraba ne le se re qetile ka yane ke baska ra ya ho yana so ke pa botsa ntate moruti ke go ke kopa botsa fela ke batla ho tseba ntate ke batla ho botsa fela ntate moruti hore na jwalo ka o tlonyela basadi ba babedi ana possibility ya go tlo ba rata ka o tshwana e teng na ke batla ho botsa ntate wa ka because o thao no sebetsa marena mabedi ha ke against taba ya go tlonyala basadi ba babedi is your choice and choice e nka jwalo ka ntate wa rona re tlo e amohela re tlo e ananela re tlo e support hobane re batla ipona rena le mme le rona ka ha ke qale o ibua ba sona ke kgetla pele qala o ibua okay mari ke go araba ye mati that one na e hloka nako eo e tlo nka nako e telele if ke tshwanela ho dula ho yona ne it's just that but to understand bana ba hao o na le lerato le special for enwa o bua le lerato le special for enwa mara ke marato kaofela bomme bana ba ka ipaka ntho e ke bua ya bobedi role kana go tseneng ke role he e tsang hore ho be le lerato le itseng e bapalwang ke bona that is ona le bana ba hao ba etsang hore o bo qeteletse mo rata ka tsele different o latela boitshwaro ba hae qetile potso ya dilas le qetile le kgotsofetse phamisa mtso ra ipotsa potso e tlo reng Really? Oh, ntate moruti nna ne ke re ho batho ba sa utlwisising taba polygamy ne ho bo mme kaofela re mametse ka mona ha re nke ntho ntate moruti a e bue ka an open mind you understand because jwale o tsebe ntho ntate moruti o e buile nne bomme bana ba le tjena ka mona bana le maikutlo le tlhaloganyo tse sa tshwaneng ne jwale o ka fumana hore the very same thing it was just a suggestion kapa e ne le decision ya ntate moruti jwalo ka o no jwetsa mme wa pele hore ntho ena ke for nna a e halefela o tseba ha se yena le mong fela motho a e halefetse ntho e jwale ka mantswe a mane ke re bomme ba e utlwileng ha re nkeng ka an open mind ne jwale re ska ba re tlo botswa hore na why o le 5 minutes late hobane uthi o tsebe tate moruti uthi a ke a utlwa o kopa bomme ba mona it is something ya conversation ena it's be an open minded conversation o ska re o le motho ntate how chaisa o le late for bo 5 minutes o bolo question you for how come why o late eska nna o tsebe ntate moruti se ke lokisetsa nna beke I mean motho mo le mong o tswa motho wa hae ne besides nna ke na le history nyana ya ona polygamy eno e gala kwana wa utlwisisa and ntse ke patala ntse ke pantitela mesebetsi yana ya gala jwale ne se ke lokisa for be ke na ke sebetse ha monate ntwe ke hlalosang ke ntwa ntate moruti ha ona mohla monna mophutheo ke kena mo tabeng eo ka bantsa mo re monna mosadi wa ha o bona o fihla lata se ka ba sa ikopanyetsa ntate moruti ke a tseba jwale ebile e bue ko wena ntate moruti lotho o so tsamaya ka mora
Okay. When we sheba, most of women nowadays, Baba independent. Lebana ba yang school, they want to be independent. Mara watsi bor ba tlo fulfill a scripture. Ntwani yo mamlita buileng ka yona re. Ha hona mohlang success ya o itlo replaceang void ya o ba le partner. You can have a lot of money, you can have education or badulu qualification. Haditlo kwana void. Modimo hanare, it is not right for a man to be alone. Modimo na tsebe. And when that modimo hanare, it is not right for a man to be alone. Adam anana le everything, mara ntate modimo ile a bona hore dintho tsena kaofela ha di kwale segeo sa bo ba le mme. So now ka bo madimabe a ke re kereke tlons kenan stepung, I'm not saying that, but na mophuteo e mong le e mong honna ya reng ntate moruti hona le monna hona le ntate mosadi wa yo dumetse hore a nyale. Nna ke tlo fa blessing o le mophuteo wa ka. Trust me, because how it doesn't make sense into re phelang ya hore be re bakana re ntse re le mojolong ke ntse ke bitswa boyfriend ka 57 years. Doesn't make sense. That thing ntse bitswa boyfriend bana ba that thing ba ntse ba hola le baka ba yatla gore ka matswa mang le ba itjwalo tlo ba mo ferefere. Doesn't make sense basalon. Doesn't make sense. So not personal. Once una le motho ya tlang hona I mean o tla hona o le mme o re ntate ke utlwana le yena o batla ho nyala polygamy ke a o dumela re tle honna ke tlo o thusa le ntate a reng ke batla ho nyala polygamy mare ke a afford ke tlo o dumela re tlo dula fatshe ke o thusa because qeteleng ya qetelo cheating e hetile batho ba bangata ba tsona bana ba runa ba limetse ke cheating because le maditse runa ba tswa di a qetile fetetse baneng. So nna ke batla specialize ka polygamy ke batla ho thusa batho ka polygamy because batho ba kene ka ra yona mara still ba kena ka hlo entso and ba etsa di mistake. So I want to be representative ya polygamy ke a o qetela mabakeng a ka mararo a ke faneng ka ona. Jwale ke shota fela wa bobedi tle be kwetse betile ke fitile le ka itika ba ba space sitting ke betile ai wa ile sa hlole le thu wa se le serious ka pana le mpatla wa se le chinchile he wa ke re kwatile le nkutile kitse. So why le chinchile why se le serious o tense ai la mpatla bazalwane bo nkgono kana utla ntwetse ba bane ke re ke ba tense le potsa o kae le tla mona TV. My last scripture ke kopa le falefa ke a o qetela yena ke a o qetela mara ke bazalwane ke kopa le nkutle ke a le kopa if hona le motho ya sa utlwisising skalo interpreta ntho ya ka wrong khutlela ho nna fihla re ntate moruti ke kopa o bua le wena ke le fa platform eo ntate moruti nna ke kopa tlo dira le wena ke kopa tlo understand bona ke tla le fa platform eo ke a kopa ka boikokobetso bohle ntho yohle ke buileng if you don't understand please ke a kopa bazalwane kopa skela matha ka yona le sa itsebe khutlelang ho monga yona a tlo e bua le yona eno ha ke etse fela but ke etsa for the kingdom ya ntate modimene lona le ka se understand but ke etsa for kingdom because lenyalo ke ntho ya ntate modimo today batho ba sa batla lenyalo ba angry for lenyalo mara ba jola and today ke runa bana re bona bo re lente ka baka la ntwena ya hore ebe re sotlwa ke cheating e re ka ra ilukisang ya luka ra etsa hwa tswa manyalo IPCC ine qeta o nyadisa last year
e qeta ho nyadisa 3,000 ya di-couple. 3,000 IPCC. 3,000 IPCC ha ona bofebe mare hona le lenyalo. Dikerekeng tsa rona ha ona lenyalo, hona le bofebe. Ke efe betere mo? Ke efe re ka ra ijachang because IPCC wa nyalo. 3,000 ne ke shebile trend IPCC ena le di-couple tse 3,000 tse nyadiseng. Rona ke go ba re kwa le ka temana ena se ke qetile ke tla rapela batho ba kereketso. Buka ya Samuel wa pele chapter 10. 1 Samuel chapter 10. Sehloho sa teng se re Saul o tlotswa re be kgosi. Mbalete chapter 10 sehloho sa teng se re Saul o tlotswa re be kgosi. Saul is anointed to become king. No matter what, Jesus is worthy. Jesus is worthy to be praised. No matter what, Jesus is worthy. Jesus is worthy to be praised. No matter what, no matter what, He's worthy. Jesus is worthy. He's worthy. Jesus is worthy to be praised. to be praised. No matter what, no matter what, how do you first? He's worthy. Jesus is worthy. It's worthy. Jesus is worthy to be praised. to be praised. No matter what, No matter what, it's worthy. Jesus is worthy. It's worthy. Jesus is worthy to be praised. to be praised. Jesus is worthy. Jesus is worthy. It's worthy. Jesus is worthy. It's worthy. Jesus is worthy to be praised. to be praised. Jesus is worthy. Jesus is worthy. He's worthy. Jesus is worthy. He's worthy. Jesus is worthy to be praised. to be praised. Jesus is worthy. Jesus is worthy. He's worthy. Jesus is worthy. He's worthy. Jesus is worthy to be praised. to be praised. Kopa kufe just one verse. Na kwa ka se tsamaile. Buka ya Samuel wa pele chapter 10 verse number 9. Ere ha Saul a furella Samuel a tsamaya. Modimo a ne ya Saul botho bo botjha. Ke timana yo fela. Tebo. Verse 1. Verse 9. Ne. Okay. Verse 9.
When Saul turned to leave Samuel, God gave Saul a new nature. And everything Samuel had told him. Verse 9. Verse 9. When Saul turned to leave Samuel, God gave Saul a new nature. Man. Somebody Somebody said to Dr. November, uthi kumfundisi, tatumfundisi, while I was praying hantse ke rapela for ntho e ke batlang ho ba yona in the future, regarding this thing that I want to become in future, ke a se ke re ntate Modimo mphe le botho ba yona. I even said to God, give me a new nature for it. Give me a new nature. Amen. That can also feed. That thing I said that thing was instilled in my mind from that most day. Of us Ubuninzi bethu, we prayed for things, but when we get to them, we do not feed those things. Our nature does not allow the new nature to feed us. I don't know why Saul. I don't know why God looked at Saul, saying that, Saul, I want to make you a king. Let me fix your nature. Mare impa ereke The difference between character and the personality. I want us to distinguish between character and the persona. And ezintathu. Habit. It's habit. And then character. And then persona. I wanted us to distinguish them and to look how they operate, so that you see that they can even sabotage you. Your habit. Tlwaelo ya hao. Ditlwaelo ke. But it's a habit that can change. Character, personality. That can change and become a character or a persona. Personality, character. Character. Habits. We try it and to we try it into. I see how to like you. I see so in but we tried it on official. About personality. Yeah. Because some of the things so in the personality, these are from the habit. Habit seeking. Now we keep wait. Kalemo says sing. Ngadime stulo sa. Negiruta country. Komnye unyaka bendifundisa ngalento. Klokwan Muruti Wasilike. Okay. Or washoot. Brother, I want to Klokwan Mishimanaka. Kiona. Negiruta country. Benifundisa ngalento. Ntwe we rapelang. Lento uyithandazelayo. Kia. Nansi. Mare. Kodwa. Utshwantse hore o ifihlelle. For you to reach it, tshwantse o fete mona. You need to pass here.
ntho ena Lento, ke yona o fetile. lo mntu ugqithile ke. Tlo go jwetsa why a fetile easy. Mandixelele kutheni egqithe easy. Ha ana dintho Akanazinto tseo di itshwareleditseng ho yena. ezibambazele kuye. Le mona o fetile. Nimbonile ugqithile. Ke kroko. Ni le dithuto tsa ka tsa kgale tse. Ke ma di hopolang. Amen. Tlo ngwanaka. Ibe molaleng. Ke personally ke ntho ke character kapa ke habits ke tlwaelo nyana ya hao. Sisiqhelo ke esi onaso. E dutse wena. Ihleli kuwe. E dutse hloho. It's there in your head, Kelelong ya hao in your mind, kapa e dutse pelong ya hao. or in your heart. Wa rapela. You are praying, Tate Modimo kopa o mphe banana. God, give me banana. Modimo ka kopa o mphe lenyalo. God, give me marriage. Hobane ba bang ba lona ebile ke re se di fedile tsa lenyalo. Se bile tukela fatshe. Pontsho phamisa hlo ngwanaka, phamisa hlo. Haisane re a di rapella dinto. We are praying for things. But the problem Kodwa ingxaki ke o se rapelle le dintho tsena. is that you are not praying for Tsena these tseo re things. leng tsona. Ezinto singazo. Bazalwane, Sizizo. ezo sizizo. Dinto tseo re leng tsona. Ezinto sizizo. Now, Modimo ba re ngwanaka, God says, my child, ke utlwile thapelo ya hao. I heard your prayer. Ke o preparetse dipanana tseo di rapelletseng ke tse. I've prepared the banana that you asked for. Ya ho tsona. Hiya kuzo. Now, Goku, ene shaba ntho e mo thibelang ke eng? jonga lento imnqandayo yintoni? Mpho wa screen sa lona se se clear guys, wa etsa la mara. Cable, lona le mrekisa dintho every day ke kopa ke next year, na me next week ntho ena e be le right guys. Now nshebe batswana. Le awe re pele o kgone ho feta. It was easy for him to but why pass. asa sa kgone ho feta? Why engakwazi ngoku? Two. Le ntho a batlang ho e achieve. Even this thing that he wants to achieve, Modimo e lokisitse. God has prepared E it. teng. Equal. Ke eng? He. Bothata. Ingxaki. Feta. Pass. Hona le batho. There are people. Modimo khala o arabile. God has answered them long time ago. Mara bothata Kodwa ingxaki ke ntho e. is this thing E dutse mo. that is there. Tse ding di dutse hlomo. Ezinye zihlele Re e ezinhloko. bone e dutse hlomo. We don't see it, but it's there in your How head. you think, The way ucinga how you ngakhona, talk, the way uthetha ngakhona, how you reason, the way urizina e ka ngakhona, etsa life ya be difficult. it's going to make your life difficult. Your behavior. Abana na jere qeta ba buella ka lenyalo. Ba bang ka bele khala le thotse. Le yana na eme mo, le yana na eme mo. Le mo hopola na eme mo. A pakile wa le Pakistan. La le hopola le Pakistan le le eme mo. La le thotse. There's no way mosadi a jwalo wa le Pakistan ba so nyalo for 44 years. Ha ikona. Ka mo phako mokalo. But hopola ho etsaetse ka nako tsa o na re yana ha fo ke a kgathaleng tse le hopola. Now it means that thing tsena dinale tseo a neng a le tsona ha ba ntse di tluile. Dintho tseo a leng tsona ho se foke ho se kgathalo se qeke ke dintho tsena. Ana ngwana ka di a brika. Do brika flat. And today, Namhlanje, na le batho ba dutse mo. there are people that are seated Some here. of you Abanye benu, rapela ntho you are praying for ba things. ka mo madimabe. Gelishwa ke. Ha o tlo fita for yona. You won't feed for And that ba bang thing. ba rona. And some of Ebile us, ntate moruti ntate modimo datuso bona gore there is no need to fe yona because still that is why God see no need of providing you with that thing, because he can see that still in this I could do. is not going to stay that thing. But I know from experience.
I'm an epitome to this thing. Ho kotsi. It's dangerous. Ho kotsi. Mamele Kunobugwingozi. mana ba ke re ikwala tabena. Ho kotsi. It's dangerous Hore modimo a o etse something ka character e bad. for God to do you something with the bad character Kapa ka personality e bad. or with the bad persona. Ntate modimo God a tlisa ba a be a tlolo hodima ka. put an anointing upon me. Pheva se lepetswe. Bile la monopause jwale tje. Ha mosadi a sa fufulelwa tse tsebe le monopause ba. A se kala lisa bana ka ditaile. Ntshebe basana ntse a kwala. Modimo, taile God. moshimane wa ka. A be a tlolo fupu. Place an anointing upon me. Hodima ka. Upon me. Tate Mageta. Tatumage. Modimo a be a tlolo hodima ka. God placed an anointing upon Ka me. excited ke tlolo mam tsa lefa mphumulele ntwa. I was excited Molamo. by anointing. Ka excited ke tlolo. It's I get excited ke tlolo. Modimo beile Whilst I was being excited Modimo beile by the anointing, tlolo. Satan a re Satan said, tlo ke be personality let me give a personality to you and behave. and a behavior A behavior. E tlo affectang that is going to affect bophelo ba November. the life of There is November. something good. Kunento enhle Mare ditse motho yana le dintho. kanje ihleli kumntu onezinto ezininzi. Na ke foke. Ankhathali. Ha ntse ke le ka mkhukhu. Ke foke. Umpontshe le senkela o ke lefe mo. Ke tla o fala ke tla o laishetsa lona ka vene. Satana ntse a re heke o batla mo. Satan was giving me thumbs up. Nna ka nako tseo Ngelo xesha, ke sure I'm certain hore ke seo ke leng sona. that it is what I am. Kanti Satan Only to find out Satan beile ntho has put e something affectang bophelo ba ka. that is affecting my life. Ya o qetela ke. Eyokugqibela yile, Tse ding di tjena e. some are like this. Ka dime kroko eo. Mtshwarele mic. Ka dime mo thuse tshepang di phumule hle ngwana rona. Phumule. Some Ke dintho tse ka melomong ya rona. zizinto esemilonyeni yethu. Ke kopa ke maka a tumela ntlo kwana. Who can come O close? tlo fihla jwang ho nna? Uzofika kanjani kum? O tebekwa ke eng? What is it that is chasing you away? Ho na le basadi There are women ka hanong. emilonyeni yabo Ho tje. kunje. Ha ba bona ba pakile le mapakistan ba sena batho ke ntho. Ntho ha e bua, ha bula mlomo fela. Ha bula mlomo fela, o tlosa monna pela hae. Ha bua, o tlosa mosadi pela hae. Ke ba tlositse nna. Ke nahana hore ke sharp. Ke ba tlositse. Because some of the things that affect bophelo ba rona Some of the things that affects our life ke melomo ya rona. is our mouths. Tsela e re buang ka teng. The way we address or the way we speak. Semelo. The behavior. Ntshebe mbazana. Semelo. Behavior. Semelo. Na rutlo tate moruti ha rutlwane le monnaka. Gore ha ona mo re kopanang teng kanti o Satan ya mosadi e buang loso e buang dintho tsa di buang
ke marumo a tebe ka mosadi a etsang gore se ka ba a tebe ka monna ka pa tebe ka mosadi hona le banna ba jwalo hona le basadi ba jwalo ba buang dintho tse etsang gore batho ba se ka ba kgona ho phela le bona ke tswa moo ke bile something else e entseng gore ke batho ba se ka ba kgona ho phela le nna ke go ba ke a ikwala ke bile something ke bile ntho tebo I became something e entseng gore batho ba se ke ba kgona then made people to not be able that is to live with me. hona le batho ba ileng ba tsamaya kerekeng That is why kunabantu abaphumileyo apha ecaweni. mpotse ba bang ba tsamaiswe ke Dibuze abanye bahambiswe ke yintoni? nna Ndim. ka molomo wa ka Ke sa Ngomlomo foke, wami. ke sa foke I did not care. ke sa qeke I did not beg. ene ebile ke ipolela gore ke jwalo nna Telling myself that ndinjalo. ka bomadimabe Ngelishwa. mama o robala ka ra kereke moruti November ntse a rera sure o se bete ha o se bete kapa jwale ke qetile ho bua ka stepu ntho no e tletse o ithotse ba ratang stepu kereke bona e se tswile a bona e santse a etsa jang ba solane ke tswa mono mmameleng ke tswa mono mo ne ke sa foke ka tsamaisa batho ba bangata ka ra kereke ka ba tsamaisa wa tswa ba solane ke kopane le batho motho ba re ntate moruti ne ke re ka ho wena ke kopane le motho a re ne ke re ka le wena ne ke re ka ho wena ha ke se batho a re malema ke re ka hona ba bang ke di advocates lawyers in doctors in mpotsa ba bang ke ba entse ba tibe ko e ke nna why because modimo beile ntho hodima ka tlotso God has placed an anointing upon me. ka bomadimabe Ngelishwa. I did not recognize danger ya personality Hakaka nkela bokotsi ba personality hlohong kapa ya character or the character. na le basadi ba batle They are beautiful women. ke di girlfriend non-stop not because ha ona banna ba ne ba ba batla but because ntho ena ha e bula molomo e dutseng pela ho ntho eo se ka mona le innocent a o tshatse molomo wa teng o le mogobetso e ra bula molomo hona le basadi ba zonane ba reng ha ba bula molomo ha qeta o bua monna o utlwa gore ha ke ka monyala yena ke tlo mo etsa girlfriend ena ke tlo mo robala fela hona le banana ba robalwang fela ene ka nako tseno modimo beile material ka ofela o ba entse ba be batle ba be le di figure ba be le eng ba be ha ba qetile satana ba be a bad character a bad personality so that o se ke wa fita and ba bang ba lona le rapella manyalo le rapella ntho banna le rapella basadi but personality hona le couple ne tlile kerekeng ho nna mo ha ke tsole re ba teng ha ke tsebana hore ba teng mo a ke so bone ntho e jwala e sale ke phela ke na le beke tse pedi ke ba cancel a ke so bone ntho e jwala ha ke so bone ntho e jwala I'm sure ba teng ba dutse backseat a ke so bone ntho e jwala la ka ba teng ke kopa ba nkutlwe a ke so bone ntho e jwala ba tsana a ke so bone ntho e jwala a ke so bone ntho e jwala ke la ba ka nana ke re ke founela maponisa ka ra mona ke founela maponisa no nkutlwe ke re ke founela maponisa for mosadi enwa ke protector mosadi enwa ke feel gore I cannot allow this woman o tsamaya a le mong a mena o tsamaya le ntateng e le couple le monna le mosadi ba le officing man a ke so bone ntho jwalo mosadi a re ntate moruti monna ka o mpatlile ngwana ke na le bana ba babedi o mpatlile ngwana ka moetsa a batla wa bobedi ke moentse a re ha qetile hore ha se bana ba ke tswa DNA and then ba testuwe bana ba ke ba rona but ntate ane ke ha tshintshile ona thothomela a tšwetsa mosadi ona gore ha ke tswa mona o tlo bone ke tlo etsa are I'm going to kill you ke tlo bolaya ke etseng I was shocked ka ba ntsha one by one ka bitsa ntate wa teng ka bua le ntate wa teng ha qetile ka montshetsa ka ntlha qetile ka bitsa mme wa teng ka re mama
ska a jua le ntateno e kokobetse ho fihlella ho fihla ska mo jwetsa hore ya maponeseng because o ntse o jwetsa hore o tlo fihla le police station. Guys, if modimo sa re thuse o change the personality tsa rona le di-character tsa rona re tlo fihla dinthong tse modimo a re fileng tsona mare be re sa kgone ho fita. That is why o na le basadi ba sa kgoneng o le rapelletse lenyalo mara o kgone ho fita ho lona. O rapelletse monna o na le yena mara o kgone ho enjoya boteng ba hae. O rapelletse mosadi mara o kgone ho enjoya boteng ba hae. O rapelletse mosebetsi but you can't enjoy mosebetsi ona because the personalities tsena di re affecta le mesebetsing. Mesebetsing bazalwane. Mesebetsing re di problem mesebetsing. And when o sheba motho ena yeo e leng problem mesebetsing o rapelletse mosebetsi. O kupile but ha fihla mosebetsing personality kapa character ha e sa mo dumella ho enjoya. Hona le bana ba dutseng mona ba bang ba tsebe hore bomma bona ba ba rapelletse ka dikeledi. Mma ya mo kopa ntate modimo ke kopa ngwanena ke kopa ngwana wa ngwanana o teng ngwanena but tsatsing ena tsa mo mamela mma ya ha bua le yena he wena rubbish. Ngwana wa ntena ga mo se bana rubbish ba role betso na mo rapella ntho e rapelletseng ha o sa tseba o e boloka because of personality ya hao ha se e kgona go boloka dintho. Your personality and your character. And that is why modimo re ho Saul ke change personality. I mean your character. Let me change your character. Re a di rapella dintho bazalwane. Good. That is why there was a time when I get to want to get into modimo. Lenna this time because ke faith ke manyalo mabedi a fedile but change me. Ka be ke preparela change. I'm ready for change because there are things that already require change. But if you have a bad personality, enjoy. Na le abatlang lenyalo mo botse pela ho mo sa mo motho a bua le boyfriend di nthong trialing o tlo bolong hona le di trial hona ntho tse bitswang di trial ke trialing mon trialing ke mane before o tlo nkua o tlo bapala team tse kgolo o iswa trialing man ba bang ba faila trialing o so le poho ya mosa ya girlfriend po e faitseng hona le ntho e bitswang development ape Chiefs na le development Pirates na le development di-team tsena tse kgolo di na le development ke mane mo ba le qalang teng before le tlo bapala team e kgolo e bitswa development man mo ba shebuang teng man mo ba shebuang hore mari yona ka re gutile na good ba bang re fail at development. Do you know relationship against development ke trial o faila ha una boikokobetso relationshiping ha una boikokobetso but ha o qetile o tshwere kers ntate o di kopa o mphe monna that is why tima lo tima hana lo tuka kers at e qetile le mollo wa light ya tima o ba ntate bolimo tsa ipotsa ntwe e sena boitshwaro e sa kgoneng ho bua e sa kgoneng ho bua le boyfriend ya hae e sa kgoneng ho bua le girlfriend hona le bana ba tsamayang e ka re ba kentse dipontsho gamors he tau ha o ra sheba e fail ntwe e fail ha ina maikarabelo di eta di fail di putswa ha qetile ho tate bodiwa kapa ha o ka bona ke ka bona ke na le medi e re tlo utlwana e be fro ya ka Satan
Satan, o hlole development. If you can't handle your life, lo handle motho ena ya le mompela hao, lo khona ho bua, lo khona ho etsa. Forget, because se dintsa dintho di re qala mono. Shabang ke kopa ke le jetse sephiri, be ke le tlohella. Before Moses ba morena wa Israel, modimo mo qadisa kwana hore lo ba modisa wa dinku tsa Jethro. It was a development. Modimo qala development. Before ke tlo etsa morena wa Israel, e ba qala development. Ke batla ho bona dinku tsa Jethro o tlo di tshwara jwang. Ke batla ho bona behavior how dinkung tsena before nka o etsa morena. David o re be morena o qadile a disa dinku tsa ntatae. It was a development. Modimo ba isa development there. There are places there hona le dintho tse modimo a re qadisang ho tsona. Mojolo it's a development. Relationship is a development. Ha eba o hlotse mojolo tima le lo ditima di kersetsana le fihla. Le ditima. Tsa ntse le nyalo. Hlotse o po homos. Na le pride. Ha o kgatale ha o qeke ha o qetile hona le dintho tse di kopang ho ntate modimo tlo di boloka jwang ha o qete ha o kgatale ha o foke ha o qeke wena you don't care ha ona motho ha o qeke mmao ha o kgatale mmao ha mmone la o bua le mmao ka re bua le thaka ya hao ha o qetile o expecting hore ntate modimo o blessa ka dintho why jwang guys, let us be honest jwang. Every person, you in something else. You can monang one of my presidente, and the more talented you mudimar testante. Your brother, only brother wow, but how buali and a brother or carubuali takaya how, Marco Butua. Kikariko butu, kikariki takaya how, but how cretino to rappella mudima compare business, kibato by business lady, kibato by businessman, but how cretino hole have fair a trialing. Kapa development. Here and the poor so guys. That is why you get around the terror and I give a telefit more fitile. Behind, we have lost. We lose it into some demand fileto. Ra lose a level from demand filembo because rela tabela, ra rapella dinto, maraskera sheba personality.